Alright, one more time, ladies and gentlemen, mu gihe witwa William Ruto avuga ati nta kabuza ngomba guhagarika uru rubyiruko rwita Gen Z rukomeje kwigaragambya mu gihugu cyanjye, ati ikiguzi cyose biza kunsaba ndagitanga, ariko aba bakaritasi bahagarike kwigaragambya. Ku wa 23 muri iki gitondo n'uyu munsi mu gihugu cya Uganda naho urubyiruko rwaramukiye mu mihanda rwigaragambya bya danje. Abangaba bo ngo bari kurwanya icyitwa ngo ruswa iri muri leta, ngo hari ruswa ikabije cyane. Urubyiruko rero rukaba rwazindutse rwigaragambya narwo kugira ngo witwa museveni agira icyo abikoraho. Ariko ndabibutsa yuko abo muri Kenya bo bigaragambiriza ngo izamuka ry'imisoro rihanitse cyane, mwibuka yuko byanaviriyemo witwa William Ruto gusesa guverinoma agashyiraho indi nshyashya. Ariko umunyakenya we icyo ashaka ngo nuko witwa William Ruto yegura burundu akava ku butegetsi bagashyiraho undi mu prezida. Mu gihugu cya Uganda rero nigaragambyo yaramutse ari myinshi cyane mu mihanda ya Kampala. Urubyiruko rwari rwasizoye. Urabona yuko inzego z'umutekano zageragezaga guhosha imyigaragambyo, ariko rwose ntago bijya bikunda. Ndabitsa yuko Afrika uyu munsi urubyiruko rungana na 70% kandi abashumeri ni benshi cyane. Rero niyo mpamvu ubona urubyiruko hirya no hino ruri kugenda rutinyuka rukigabiza imihanda ruharanira uburenganzira bwarwo, runagira ngo hagende hahinduka byinshi mu bigenda nabi bituma urubyiruko narwo rutabasha kubona akazi. That's what's up, ladies and gentlemen. Zerko mwakoze subscribe kuri Boss Kabutura YouTube channel yacu, mukadufuranga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga dukoresha Boss Kabutura. It is the same house, the same place and the same vibes. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya.